oga dededa manganda ita. Ya falu kami wa ibu dede su aya ya ita Yesu Keriso. Bapa omasi lo walangi ama. Bapa abosa gihi hanyani amuni yadu. Tarumali lo walangi ni angin renusida maku ande. Bamigu tanggal 2 bawa sipitu tahun 2023 tehala mulai mazura zinune fazawal ngafulu asiwa ngabua sifele 5 irugi fele 8 imaneta romali romani faatule bafadele daya dado mama ande basanaro fenau wa ibu adede bafa adogo ya aho soi sangila maiki sanerlala hagam babau ande ya uke Yehova badai mo ande lakarai ni maiki si lemang malemai baba atul me ande salaw fa mo adu wa abole randa u baba ba asehi dedeu ande alawa dan lura ande irugi da tahono gede tamangana kita sila tebulan isuno bani pula keminda uga baba aurima Yehova bagi no si sehi bazima uke ande no utehege kema baba urudu baba urahu bano mangando pademo edo nanda aga suaya bazilo aratus sibai baba mondongo ilua hada maande ku aine bago talua be kema baba mono dede fa oh dede ya taromalini fododo ma ande du to bali urahama fangorifima fangabelema badu mohua ia pambuah-buama bazi ero ma hede kema sifau fa omusododo yadu shalom ama ina talifuseni omasia bakazo aya sila tebula taanda so hagele batasuno so aya ya ita Yesu Keriso meduhu hakenia lakemi basumangi gete-gete baara meiru gimana ina te ande banosa ay tahundage bereta bawa sifitu bandevi 2024 sila tebula Yehova baba mahuhu ya ita basila tebula gine ita Pamanganda sohagun bazino faluka ita sambua zamusana ita. Tefau duba darumali lo malangi ni angerenusida maukur ande bagetano samesa zanuraya iya. Getano ande basamesa iya nabi ora yang memimpin pujian. Bada ebaka ama ina timbul kenia semua ungkapan syukur, doa dan harapan Bambanua Bandrono Gisarael. Baka ba ungkapan syukur daono ini, doa dan harapan ando. Timbul semua keraguan, badede getano ade. Wabadede getano, wabamorasoi gine getano. Wa Yehova ande hule no farei bano iroi drauno Gisaraeli ade. Sehingga menganda getano ade salah drauno Gisaraeli. Di anda keso ayat ina ele tebule Yehova ande baba mahuhu irono Gisaraeli. Bahwa tepati janji-janji dia bandauno Gisaraeli. Baba lefarei Yehova babon dunia ya ira bame fau abora. Irege dania lemu etufa ia baba mee raja-raja yang saleh. Razo-razo sadele tede, razo satule babon dunia emanuania irono Gisaraeli ade. Ande murui badawa kali lo malangi ade. Tabe ezito bali ni tungunida ya ia ta bu ulisiru ite mali da tu ko mamao fa auri baba atule baba ma ibua tedo so aya
ama ina talifusen o masih o bakal soai. Ya ita ni hagulidana ande sinoni berboy do galani. Pengetahuan da ilmu da ande bano terbatas. Segala sesuatu kita terbatas. Fabe o iya bakal soaya ya ita Yesus Kristus. Tuhan itu tidak terbatas. Dia maha tahu. Dan ahori iila fefu hadia ia. Yesiso bazorugo bahagi mesiso bagus. Awai ne kedaya itaniha gulidano. Adiani rasoida, hadiani ilada. Bada ene zitola tafa ema taduna zitobali sambua kesaksian. Babe fau abulta. So aya ya ita Yesus Kristus Bapak Aurita. Anda itema lida fausato sisara imane. Fa auri baba atul baba ebua de so aya. Sara meda eni fahu sile abuli babolau satu. Meda eni fahu sile abuli babolau satu. Banualo walan. Sile abuli, sile atage, sile fa'alau. Hefa omusododo, hefa abododo si falu kaya ini. He hobu sebua, hobu sideide. Ba le falu kaya fa abul, le falu kaya fa atage. Suatu kebosanan dia tidak akan pernah temui. Hadia tak le abeli ia, baba nuno baba mola kemis soaya, baba ngambil sohagul zino falu kaya. Hule zalua bandrono kisara ilu ande. Mi atau ira. Mi sozanu ya ira. Mi la ila bati ala ira. Si tekiko ira. Adani faluara ina. Mi ira kegenoni lo balani sotoi Samuel. Halawa ke Samuel he Samuel. Bi aitu babangando salah. Enao itolo ihak kesitudo na agos soaya. Menola ondasi genoni lo walani. Padani falua genoni lo walani ama ina. Ihales sambuak kurban. Ibe sumangi Yehova. Sadulu bazolo siau. Itema sumangi anu soaya. Si pau fa umusudo. Ada zalo pandau Israel. Faluka ira ba musuh. Le atage ira. Baba nuno baba ngado sohagun. Besok ayah yang ita Yesus Kristus. Hana meno faluka ira. Hobu ba menogi ne ni fahobu ilo walani ira. Ya ita samati ba besok ayah. Bagi neto andena kasofu. Heda na hanya zo masih fahobu. Manififu ita ande ahori o masih ita ni fahobu soal ita Yesus Kristus. Hadia kuncinya hasambu ama ina befaluka ba ata, befaluka ba alau, befaluka kebusan. Baba nganda sokagu, baba musumangi lo malani, heba ba omusododo, heba ama abudodo, hobu segua, hobu sideide, me iwau bataro malinia, sanau Zua pada oni warifu dua. Faauri baba atule baba ebua de soaya dua. Medozi sa iki basangande sa kagele da ni alawako tan. Banua soaya no sai aboto pada deda ma afefu. Ebisa lua-lua ba auri dono Israeli ande termasuk genoninia Davido ande ni faduhu agetano samus wa faluka ira wa omusode wa faluka ira wa ohauhaude ba me fau Yesu Kristus abura
dola semua mahkota ia. Asese ta ilang mahkota ande bano semua barang yang sangat berharga. Na menang satu, na hasil ke satu kejuaraan, maka dia dimahkotai suatu lambang kebesaran. Dagi-bagi nutu ya da iwal taromali walan. Ini fasundaan. Bahiza naluguna wasunda tami basi tekiko. Hadi ada fasunda ita, fasunda ka baba mati. Hadi ada utama ina, bui talau maluta ya ita samati aku suai. Talau ma iki, talau manganda sauhaga, talau manganda kezuaya bata anda sauhaga. Gofu hadia ia zinuk ifaluka ita. Sehingga dania baba sumut tada ande, baba lawada ududa, emalida, sodania ita furi, sobuhu famatida. Banan mutawala ziga suaya, ba imahkotai ita suatu penghargaan. Irege faluka ita ba sodot. Meiwal bada romalinia, dozis sama tikegu, bale bee te ailasi. Ia dulu mengandung. Sahagele ang sila te bulan ni suno bani pula keminda uke baba. Menote hege kema baba monoromo taruman. Ia eda romali ade. Ia ehe hani amni. Zila te bulan mamahau ya a. Zila te bulan mamahobu ya a. Zila te bulan mamasu